Srpski član i predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska odustati od 9. januara kada Sjedinjene Američke Države odustanu od 4. jula. Dodik je istakao da osporavanje tog praznika iz Sarajeva nije uspelo. Srbi proslavljaju 9. januar i nastavit će to da rade, kao što će Bošnjaci nastaviti neuspešno da ga osporavaju, nastojeći da internacionalizuju antipravo Ustavnog suda koji odluke ne donosi na činjenicama i pravu, već izlazeći iz kompetencija donosi politički motivisane odluke, naveo je Dodik u intervju za Beogradsku Politiku. Poručio je da bi bilo bolje da se Bošnjaci odreknu koncepta o zemlji kojom će da dominiraju. On je rekao da je Bosna i Hercegovina suštinski životno podeljena zemlja, što znači i oni koji se prave da to ne vide, a da okretanje glave od istine nikada ne donosi rešenja i nikome ne koristi. Ne mislim da među nama treba praviti granice i kineske zidove, ali treba dopustiti narodima da upravljaju svojim resursima, a ne da u drugima vide opasnost, da decenijama strepe i podozrevaju, stalno se boreći i sukobljavajući na toj relaciji, čime se zaludno iscrpljujemo i samo gubimo vreme, naveo je Dodika, preneo Tanjug.